सिंगु तरामना ओक्चरी अहानबदा मरु ओइबा पाव लोक सभा मिखलदा ऑपोजिशन पार्टी तरानी थोइगे कमन कैंडिडेट पुथोकदौरी हयेंगदगी चथगदबा ILP की खोंजंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना हंदोंगनबा अपील तौख्रे अमदी काउंसिल न लौबा क्लास 12 की परीक्षा द मकोक मथंग ताख्रबसिंगदा मनामथुम पीदुना इकाय खुमनबा उठख्रे पाव संदोंगना मुपिजरी लिसिंग अनि तरा मरी द पांगथोकनी हाइना पानरिबा लोक सभा मिखलदा मणिपुर की ओइना इनर अमदी आउटर द कांग्रेस याउदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी कमन कैंडिडेट पुथोकलगनी हाइना JDU की ऑफिस द पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा JDU की प्रेसिडेंट M तोंबिना फोंगदोखरे मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की लुचिंगबा कयासु सरुक याखि महाकना मखाताना हाइखिबदा ngasi होटल इम्फाल दा पार्टी तरानिथोय की लुचिंगबा सिंगना कुपना खनरबा मतुंगदा लाकदौरिबा लोक सभा मिखल असिदा मणिपुर की सीट अनिमक्ता कमन कैंडिडेट थादोकनबा मोट अमता ओइना यानरे मसिदा लेरंबा मखल अमतगी नुंगाइनदबसिंग कॉम्प्रोमाइज तौनबा यावरे मियामगी खंद्रबा कांग्रेस शासन मुथतनबा लाखलिबा इलेक्शन असिदा पार्टी सिंग असिना चप चाबा थौदांग लौगनी अमरोमदा हंदक उख्रुलदगी साउथ दिल्ली दा लेबी नुपी मचा अमा लेखिदबबु नुंगाइतबा फोंगदोकपा यावना कंडोलेंस मीटिंग अमसु पांगथोखे मिहाट असिदा चेनरिबा मियोय सिंग सरकार ना अथुबा मतमदा फादना दंडी पीगदबनी नॉर्थ ईस्ट की नुपी सिंगबु दिल्ली दा तत्तना रेप तौबिबा अमदी हातोकपिबा थवोंग असि पेंदबा फोंगदोखे पोर्टल पार्टी तारा निथोयसिना कमन कैंसस कैंडिडेट पुथोकनबा अदुगुंबा खननैनबा दु मपुंग फाना अयाबा अखोई पुनिंगी अदुगुंबा मागी मोट फोंगदोकनदना अखोई नुंसिनदबा अदुग सोंगनबा याबा समनदबा सोंगनबा यादबा पुनमक थादोकनरगा मणिपुरदा लेरिबा मियामगी याई फनब तौद्रबा सिगुम सरकार से मसी मुंथननबगीदमक्ता MP इलेक्शन दा अखोइना सीट अनिमुक्ता अखोइना माई पालनबा मोन अमतोइना लेमनरे मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटना हलु हाइबदाबी दा जॉइंट कमिटी ना लुचिंगदुना हयेंगदगी चथगनी हाइरिबा खोंजंग असी हंदोकपिनबा होम गी थबक सुपुरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाय खांगमना अपील तौरी सेक्रेटेरिएट लेबा मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस रूम दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असी फोंगदोकलदुना ILP चटना हनबदा मोट मानदबा वाफम लेते स्टेट असेंबली ना वारेप लौदुना मसिबु चटना हनबिनबा सेंटर दा थाखरे स्टेट की परव्यू दा लेतबनीना हेक्ता चटना हनबा याददुना लेबनी मसिबु चटना हननबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग अमदी जॉइंट कमिटी की मिहुट सिंग याउदुना दिल्ली दा चतुना तक्सिनमिनसी फिबम असिदा इशू अमा ओयहंदुना आइन बु खुत्ता पाइदुना अथिंग अराक तौबिगनो हयेंगदगी चथगनी हाइरिबा खोंजंग असी हंदोकपियो हाइखि अमरोमदा आइन खुत्ता पाइबा मोंगदा थबक तौरक्लबदी सरकारना चप चाबा थबक लौखटकनी मसिगा मरी लेनना पुलिस की मकोक थोंगबो ऑफिसर सिंगदा अकनबा थबक लौखटनबा पौताक पिख्रे हाइरि नाराय संस्थान मसिगिदा करिगुंबा संगबा याबा यादबगी फॉर्म नुपी दु पत तोरादी पुलिस डिपार्टमेंट इन साइलेंस प्रैक्टिकल ओय लेबरी अदबदिना अदुगुमदा उखटनबा दु ताहनिंददना मैम अपील तौजनी कोई इशू से स्टेट पीदब पोट नतबनीना सेंटर के परव्यूद लेना खोंथाम चंगमिनकान पुसमनरगा सेंटर हाइजमिनबसी मथौ ताय सेंटर अयाब पीबसी मथौ ताय civil society sing joint committee ni leaders sing to pada kono makta bil kawzari badudi asigum se yara badi to we gonna all political parties is joint delegation on the sector so but hari babu di joint committee civil society leaders sing san na so committee ama delegate ama chala center la ko pressure pirusi takna rusi अमरोमदा जॉइंट कमिटी ऑफ इनर लाइन परमिट स्टूडेंट विंग ना मे तांग कुंट्रामाथोय फावबगी मनुंगदा मणिपुरदा ILP चटना हलु हाइदुना थमखिबा मतम ngasi लोइखिबगा लोइनना सरकार ना हिरम असिदा पुकनिंग चंगद्रे अमदी सरकार गी माइकैदगी वाफम अमता फोंगदोरक्तबबु माहिरोय सिंगी अपुनबा लुप असिना पेंदबा फोंगदोखरे क्वाकैथेल दलैबा सुक की ऑफिसटा पावगी मिफम अदुदा एमसु KSA AMMSO सुक एम्स अमदी देसाम की थौ पुबसिंग सरुक याखे
कमिटी असिगी कन्वेनर एम अंगम्बा मैतैना हाइकिबदा पुन्ना बॉडी असिना मणिपुरदा ILP चटनहलु हाइदना मणिपुर सरकार द पिखिबा मतम फाउबगी मनुंगदा सरकार न पाउखुम अमता पिरक्तबा नुंगाइतबा फावी खोंजंग असिगी मखा तारकपा ओइना लाखलिबा तांग अमदगी मंगा फाउबा एरोप्लेन याउना मखल अमतगी ट्रांसपोर्टर सिंगना मणिपुर वांगमगी मितोप पुसिलकपा थिंगनी मसिदा मरी लेनबा ट्रांसपोर्टर सिंगनसु मतेंग पांगबिदुना माहिरोय सिंगना थमलि वाफम असिदा मतेंग पांगबियो अमदी जुन तांग तरुक्तगी तरा फाउबा मितोप सिंगना तौबा मखल खुदिंगमकी बिजनेस दा सरुक याबिगनु हाइखे तांग अमदगी मंगा फाउबदे नोंथक अमदे मखागी मितोप पुसिनबा याबा लंबी अमतदा एकोगी तोंगान तोंगान ट्रक अमदे चेलिबा बस सिंगदा एकोय मितोप मियान चा अमत पुसिनबिरक्तनबा मरी लेनबा ट्रक ओनर सिंगदा अपील तौजरी अमदे तांग तरुक्तगिना तांग तरा फाउबना एकोय खुंगंग लेकाइदा एकोयना मपानगी मितोप सिंगा मतम खरा समनदबा नन कोऑपरेशन मूवमेंट गी सरू मोइना मकोइना पोत चै योनबा लाकपदा लैदबा मकोइना खुलक लेकाइदा संगंदबा मखोइगे मतम खरा निमित मंगानी खक एकोय खोंजंगी सरुक अमोइना एकोनि सथरिबा मितोप मियानचा निमित मंगानी संगंदबगे खोंजंग असि चोइकोय मपुंग फाना संगसिनबगे नमक एकोयगे स्टूडेंट विंग नसु सेम साबा लोइजरे हाइरिबा सहीजिगी मनुंगदा हाइरिबा थाजिगी मनुंगदा हाइरिबा नुमित असिगी मनुंगदा सुमसोइ सोइदना इनलर पामी सिस्टम जे सेंटर ने यारक्तरगसु स्टेट के थाकता रेगुलेशन अमा सेमा कांदा चनरगनी हाइबगी वारेप तु फाउबा स्टेट गवर्नमेंट गे दुगुंबा मरि लेंगबो अथॉरिटी द लहोनिंगी मरमदुना एकोय हेना चावबा दुगुंबा थोनिंगदबा थौदोक मयाम अमा एकोय थोलक्त्रिङाइदा कुगी लैरिबा गवर्नमेंट असुसु मपुंग फाबा वरोसिनमा पुबिरा कांदा इनर लाइन पार्मी सिस्टम मणिपुर चनहनबगी यौसिदा अकनबा थबक पाहेटपिउ हाइबसी एकोय जोन कमिटी साइटगी थंजे चैरक्सिदा ngasi ayuk jiribamgi foreigner check post CID amasung friends ki miyoi singna mapalamdagi che chang sudan changlakba miyoi tara manga halan khre hairi friends jiribam branch ki general secretary thaudam momon na phongdokhibada khura lanada manipur da changlakliba miyoi sing thingnana bohna bada counter the family ba miyoi sing gi achauba thaudang lei mitop sing che chang yaudana changhan biganu masida phaba tarabadi counter adu tha ahum thingani hairi Handa Council of Higher Secondary Education na loba class 12 ki parikya da makok mathang takraba sing manamathum piduna council ne ikai khumna ba utkre hirams the report ama ngasi Zen Manipuri Dance Academy gi hall da pangthokiba kunrak suba annual prize distribution gi thoramaduda Education Minister M Okendro Council gi chairperson S Gita Education S ki director Ais Dilip na thorom gi maruiba miyoi singoina sargya ki Council gi maikaidagi Science Arts amadi Commerce stream na makok mathang takraba singda gold medal citation amadi sale oina lupa lising manga piduna pungning thuwatki Tharoma aduga mari lainana Director Dilipna state asigi lairiba khudong chadaba kayagi marakta khwaidagi sokba asi education sector ni masing yamlaba private school sing asi yengsinnaba lairiba school recognition gi rule review tawagi tangai phadaba laire haiki Minister Okendro na sarkar asi sel thumgi phibam phatrabasu education sector amadi atai lam kyadasu mipal tangdaba state ama ohennaba yamna kanna honari State asigi lairiba NIT da foreign language hapsinduna loan tambagi khudong chaba pinanaba yamna kanna honari education tourism puraknaba border town more da lairiba school amadi college sing full fledged ohennaba sarkar asina yamna kanna honagani Higher education sector asi mijeng changduna fagat hannaba honari state ki oiba transfer policy ama semduna oja sing gi posting rationalization tawragani Kendra Homfugi Manung the Lady MLS in the local area development fund gi Sadi Yankai education sector da Tadaviu Haina Apil Toki. Sarkargi school Marfu Mari Leba Sida, Topper ama Fawa Putopangam the Amasung, school Kungamarina, Mairoi ama Fawa past Obangam the Bahibasi, Libak Tibani, Masigimatang the Miam Punakari Tabakto Sigi Hibadu, Apapa Poktak PBU, education sector da Razniti Tahan Begin Haiki. Local bodies in the Pradhan Singda, Chingin ADC Singda, Jila Parishata Kudong Chaba Mayama Pediatric scheme Galag Sarkar Sigi to the state Sigi financial help Patavatati, Levin Maramurga Hartisima, so appeal to Zani Lady Koi Pandagi, teachers quarter boero, Lady School Crescent Boero
से पाइखनबा कोई फोरम अमा द पुथोनबा कोई होने जरी लोइना MLA local area development fund ने कोई न फंगी से हो पाउडर 60 lakhs per year में 60 MLA से ना ये की कॉन्सेंसी धारी बा एजुकेशन के लोइसंग लेते बा केंद्र में तो लेते इधर अपील तो उज्जवल होई चली बस सेशन छिदा MLA फंगी 50% मुक्तदी एजुकेशन की सेक्टर से मतम खरा कोई की डिपार्टमेंट से की फाइनेंशियल पोजीशन फत्री पावा थादर व्यू हाइजेगे अपील तो उज्जवल चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा मणिपुर की मिहुट कांगबू अमना म्यांमार दा चटलिबा खोंगचट असि यामना मरु ओइबा खोंगचटनि हाइना आमादाना थागतबा फोंदोरकली चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मोनिवादा पांगथोखिबा मिफमदा महाकना ड्रग की वाथोक असि थेंगनामिननाबा वाफम पुखतखिबाबु नुंगाइबा फोंदोरकली मखाताना ड्रग की वाफम असिदा लेबाक अनिना वारी सानादुना अहेनबा मियेंग चंगदुना थबक पाइखलकनी हाइबगी अचेतपा थाजबा लई हाइना आमादाना थादोरकपा चेरोल असना खंगहलकली आसाम दगी ट्रक ड्राइवर अमा हाथ खिबगी केस कमरी लेनना सेकमाई पुलिस न लखलकपा थी हुंबगी थबकता ट्रक अदुदा यावखिबा पोटचै सिंह होंदो होंजिन तौबा गाड़ी अमसुंग चेनबा मियोय अहुम फारे हाइरि डिस्ट्रिक्ट असिगी एसपी न थादोरकपा चेरोल अमदा मखोइदगी कार्टन बॉक्स चामगा कुंट्रा मंगा रिकवर तौरे फागलबा सिंह अदुदी अब्दुल समात चही कुंट्रानिथोय अपोकपा अब्दुल सलाम मयांग इम्फाल बेंगुल MD कोरा चही तरामापन अपोकपा पिसक इरोम मखालिकाई MD हेसास उद्दीन चही कुंट्रा मंगा अपोकपा लेखिद्रबा अकु मयांग इम्फाल बेंगुल अवांग लेकाइदगिनी मखोइना सिजिनरंबा बस MN 051173 सुफंगले हाइरि क्लब कुनमंगा इंटरनेशनल मणिपुर न सिंधुना नोंगमगी ओइबा ब्लड डोनेशन कैंप अमदी अवेयरनेस प्रोग्राम अमा थाउ ग्राउंड लेबा हेल्थ केयर एंड फिटनेस सेंटर द पांगथोखरे थौरमदुदा थांगमेबन केंद्र की MLA जयकिशन यावना तोंगान तोंगान बमियोय क्याना सरुक याखि थौरमगा मरी लेनना क्लब कुनमंगा की ऑफिशियल टी-शर्ट सु लॉन्च तौखि पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा बामोन लेकाई दगी सोलर की बैटरी अमा सखंगदब सिंगना हुरान ख्रे सोलर बैटरी असी बामोन लेकाई की BSC ग्राउंड लेबा इबुधौ खाना चावबा संगलेन की ममांगदा मतम खरगी ममांगदगी मै थानबदा सिजनदुना लाकबदा ngarang ahing सखंगदब सिंगना हुरान खिबनी ममांगदा सुअसी गुंबा थौदोक थोखिबा लेख्रे मतुंगदा असि गुंबा फतबा थबक सिंग असि कनागुंबा सिंगना तौबिदनबा लमदम अदोमगी मियोय सिंगना अपील तौरखली साइटू गंफाजोल द लेरिबा सोशल वेलफेयर की ऑफिस असी अयाम्बा मतमदा ऑफिस कादबा अमसुंग थोंग लोंदुना लेरे हाइना एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सेनापति की प्रेसिडेंट युएमी कोंगहारना फोंदोखरे ngasi ऑल ट्राइबल डिसेबल यूनियन मणिपुर अमसुंग एसोसिएशन की मिहुट कांगबु सिंगना चतुना यंगसिनबदा वाफम असी फोंदोखिबनी ऑफिस कारकलबसु ऑफिशियल सिंगना मयुमदा ओइना लाउ हाइना मियामबु ततना अवाबा पी हाइना युएमी कोंगहारना मखाताना फोंदोखि एक्सपेंडिचर सु लेते पैसा सु अखोई भाड़ा लेते दुनो कोई चले लापा खदिंग सुमाइना तोय जेसी पूरा अदुम हाले बाय कोई नेटिगी ngasi सु मु लेरमजे ऑल ट्राइबल डिसेबल यूनियन की प्रेसिडेंट ना सोशल वेलफेयर की असिगुंबा थवोंग असि नुंगाइते डायरेक्टर दा वाफम असि की मतंग दा खंगहन खरबसु एक्शन अमत लौखतपीते हाइना नुंगाइतबा फोंदोखे लोबुक ते इसिंग फंगहलु थकनबा इसिंग पियु हाइबदाबी दंगसी कैसामपाट कैसाम लेकाई युमजाव लाइरेंबी कम्युनिटी हॉल दा मणिपुर लोमी लुपना सिंधुना वाकत मिफम चथखरे वाकत मिफम मदुदा लौ उबा याबा मफम कल्लु मिपुंग खुदिंग दा थकनबा इसिंग फंगहलु लोबुक ते इसिंग पियु हाइबना चिंगबा वारोल सिंग इदुना सिजनखे वाकन मिफम दुदा सरुक याखिबा हानगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर M मंगिना फोंदोखिबदा हौजेक मणिपुर दा पालिबा चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना लुचिंगबा गवर्नमेंट असना लौमी अमदी लाइरबा मियामगी याइफनबा थबक अमता पाइखत पंगमद्री सरकार असना पाइखत खि हाइरिबा सिटी कन्वेंशन सेंटर नुपी कैथेल अमदी अतै स्ट्रक्चर सिंग ngasi फावबा लोइसिनबा ngamdriba asi संगा खिबी कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बु इकाइबा पीबनी त्रिपुरा वेस्ट बेंगोल अमदी कर्नाटका न चिंबा स्टेट सिंगदा गवर्नमेंट न मियामदा अताबा ममल द चेंग फंगहनबा ngamli हंदक दैट सरकार पाइखिबा कांग्रेस गवर्नमेंट न मियामदा चेंग किलो द लुपा अमदा फंगहनगनी हाइना लाउथोकपा ngamkhraga चाही तरानिथोय शासन तौरकपा ओ इबोबिना लाउथोक्तना लेबा असि इकाइनिंगाइनी मणिपुर लौमी लुपना तालिबा दाबी सिंह असि अथोबा मतमदा गवर्नमेंट न पीद्रबदी दिल्ली दा फावबा खोंजंग संगसनगनी हाइबगा लोइनाना खोंजंग असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर इबोबी मसादा मेमोरेंडम अमा पिसिंदुना खंगहनखिबा लेख्रबनी हाइरि सरकार को चाहिए नते लौमी हिमलो लौ पे सिंह दिलो लौमी न फोटो को हलो अजि रोइन मणिपुर प्रजाबो
All Manipur Manpower Upliftment Center Amuk Nasindana Tha Ama Chupna Chatharakpa May Day Observation Ngasi Manipur Dramatic Union Gi Hall Delusion Kre. Thauramdada Irabot Foundation Manipur Gi President Thaunaujam Iboyaima Kau Gi Din and Iboton, Yofus Ki President H. Meghachandra Amadi International Human Rights Committee London Gi Member Sarang Tem Manaubina Jingba Mioy Singh Thaurammapu Oina Sarukyaki. Resource person Oina Sarukyaki ba Naharol Gi Thaudang Pauche Gi Editor Khoirom Loya Lakpana Chief Minister Ibobi Amasung Mahaki Kangbu Singna Manipur Gi Tampak Lam Gi Saruk Kaya Laysin Kre Low Ubayaba Mapam Kaya Chekon Amadi Stone Crusher na Chingba Sajilakriba Asi Laibak Thibani Government Asi Senja Thumjana Haraba Government Amani Haike Sarang Them Manau Bina Manipur Asi Mipal Tang Dana Leramba Kunai Ama Oirambadagi Ngasidi Minai Gi Punsi Mariel Amada Lele Masidagi Kokhansi Hairabadi Mahausa Gi Punsi Mahingadu Miam Punna Kanaduna Amuk Hanjinanabam Honaba Mathau Tai Haike MU Gi Assistant Professor Chinglen Maishnam na Phungdokibada Manipur Khunaida Hojik Nariba Laina Asi Layengba Lugadaba Laina Amani Lomi Singda Yamna Mathau Tariba Har Mapalamdagi Pusilakba Asi Koknanaba Government na Thabak Paikhataba Asi Laibak Thibani Tripura government ki oinadi Mapalamdagi Har Pusilakpagi Mahutta Makoigi State ta Har Sungnanaba Factory Linkhatkiba Asi Matau Tamba Chungani Cold storage ama phawba lingkhatpa ngamdaba state asina chinjakta mipal tangdana hingani haina khanariba asi angakpa poi haike street vendor amana macha puriba haidi macha masu thakadoriba horen di mar pusinda matamda macha sara hingadoriba ahing macha jada tunggadoriba adumana kaithendagi san iroidona tamthorpa matamda magi damta tungda lepaga kangsi khingnaba media bolite aduna swaisida When a Kanye Madu Canada, Steve the Toga, Lapita Soka, Toga, Tabak Toga, Mido, Atai to the organization, look, Aduneva, what is a minute? Aduna quite a think tank, Patanale, Luri do thing like it. Koi Ware, Wabe Amayama, Ramdi Mayamsiki, Wargibo, Matamamada, Lambi Sorokta, demonstration Chatra, Law Pongra Tormomayamdo, Nasidi, Yam Wargibo, Nasidi, Lepapongam Tadana, Pamago Oina. Handak Manipur Sarkar na Kabo Lekaida Yung Kai Thugai Kiduna Niyom Gi Wang Madani Haina Manipur High Court na ngasi takiba Raibu JSC na taram na okre Kabo Lekaida ngasi pangthokiba paugi mipam amada JSC gi wangangloi santi na court ki stay order laina sarkar na ngami haibagi matagum yum thugai kiba asina mahairo yauna mioi kaya gi leifam leitaduna achumba purakna bagi dama khongjang sangsinbina leiribani haike Manipur sida ayin law later malego na ko yam thamai wajaramane adubo ngasi Manipur High Court achumbagi justice ama akoi bo smaina status quo leina government khut thabasidi chumde haiba matabi basida ko yamna harauje Lamdam asigi yelhongai gi nat ki oiba lining lichat puwari ga mari leinaba wari wakhongda yumpham oiraga sanaba lila amadi film puthokpa matamda 16 binaba Malem Sanamahi lining lupna lila amadi film puthokli basingda pungning chingsilakli World No Tobacco Day gi thoram ngasi Manipur Voluntary Health Association Wangkai Ningthem Pukri Mapalna Sinduna Association asigi conference hall da pangthokre thoram da Health Services Manipur gi Joint Director Dr. H. Manikanta Kopta gi Nodal Officer Dr. K. Komodini Amadi MBHA gi President K. H. Achauna thoram mapu oina sarukyaki Wang kibasing na phungdok na kibada hidak managi pothok chabadagi malem gi oina chahida mioi million tarukrom siri hidak managi pothok na khwaidagi hena sokhanba leibak singi manungda India su amani India gi manungda Manipur yauna awang nongpuk state sing hidak mana sizinabagi chang wangna leibana mi sibagi chang su wangle mioi bagi thawai mangba yaba hidak managi potlam thadoknaba miyam punna hotnaminarasi phungdokhe JNIMS ki Assistant Professor Dr. O. Joychandra Naslight Sizinaduna, Hidak Managi Potokna, Mioibada Piba Chaitengi Matangda Sandokna Taki. Resource person Oina Sarukyakiba Deputy Food Safety Commissioner T. Brozendro Kabana Pungdokibada, Hidak Managi Potokna, Mioibagi Punsi, Mangningai Oi, Haiba, Kangna, Miamna Potlam Asidagi Laptok Nabokot Nadaba Asilaibak Tibani. Chahi Asigi Oina, Ben Tobacco, Advertisement, Promotion and Sponsor Haibatim Asi Matam Gachuna Batimni Miyam na Hidak Managi Potlam Singdagi Laptok Nabohana Minarasi Haike
Thauramasi Coalition Against Drugs and Alcohol Kada Amadi Nepra Menjer Pukri Mapal Youth Development Association na punna sinduna laikai asida leba community hall da sepang thoke Thauramada MLA RK Imo retired DFO Khwairakpam Bira Ward number 10 gi Councillor S Tiken Amadi Kada Head Office ki President Arambam Rabindra Nasarukya ke Kada gi Secretary General Dipanjit Ningthauzamna keynote address piraduna ngasi Prithvi da hidak managi pothokna mioi masing thingamdana hatli asigumlaba kiningai oiraba posak sing asibu kanagumbana business onthokpasi crime tawbaga chap manai makhal khudingmak ki hidak mana sing asi Manipur mapaldagi pusilak pangaktani masina lamdam asigi hakselda sokhan batanatana senmit londasu haktheng nana chaitheng pire Manipur nat ki oiba thoram singda churup beri kwa yen bagi chatnabi topiyu mipum khudingmakna nisadagi lapthopiyu haikhe Ministry of Culture New Delhi gi makhada numit kuntrani chathagadaba Manohar Sai Kirtan ga mari leinaba numit kuntrani workshop Ningthaukhong Sri Sri Gopinath Mandopta chathari Thoram asida Manipur Government Dance College ki principal Ranjit Adhikari National Fellowship Awardee L Bidur Susarukya ke Sarkar gi school da ahanba oina Johnston School gi school management amadi development committee na achangba senpham puthoktuna school asida smart class ki khudong chaba ngasidagi phanghankre Sagolban Kendra gi MLA RK Imona hauna bi matung ina smart class adu hawdokhe school asigi principal W Chawba Devi na phungdorakpada matamgi matung ina ahongba kaya lakpana mahiroi sing da su takpi tambiba amadi infrastructure sing matamga chanaba mongda semgatpagi tangai phadaba lakpadagi school management amadi development committee na smart class hangdokna bagi khongthang asi paikhatpani haikhe Mandale da khundariba Manipuri singa ngarang chief minister na luchingba Manipur gi mihot kangbu singa unakre handak saigang region da pangthokiba conclave mifam aduda Manipur gi chief minister yauna minister ahum amadi atai mioi kaya na saruk yakhibani chief minister na Myanmar ga aphaba mari thamnana bawafam kaya pukhat khibagi manungda Imphal airport da Myanmar ga international flight lehanbinaba visa office ama Imphal da hangdok pinaba yauna mahai masing haksel amadi sana khona bada Manipur na mateng pige haina thazaba pikibani Manipur gi delegation more phauduna Imphal da ngasi thorakre adubu chief minister di Jun anida Imphal thorakani hairi lamda masida leiriba jati kanglup khudingmak ima amatagi macha ngaktani nungsi chanana amata oina hingminarabadi Manipur asi India gi state khudingmaktagi chawkhat lamjel da mangjil thabangamgani haina Sadar Hills Kangpokpi gi ADC gi chairman oibata natana DRDA Senapati gi chairman su oiriba Haukholal Hangsing na phongdokre ngasi social action for tribal areas development Manipur Thangal Surung Baptist Church amadi Manipur Sarkar gi Youth Affairs and Sports Department na sinduna cycle kendra gi Thangal Surung gi numit nini gi oiba district level integration program hokdokpagi thoramda wafam asi phongdokhibani Thauramadu Sadar Hills ADC gi member Saikholal Haukip yauna tongan tongan ba saknairaba mioi kya na saruk yakhe Wangang kibasing na phongdokna kibada asigumba program asi Manipur gi mafam kaya da pangthoktuna aikhoi masel nungsi chana na leimina na bokhotna ba tangai phade nungsi chana na amato oina leimina rabadi khiram khudingmakta chawkhatpa purakani haina phongdokna khi Haukholet hangsing na Imphal khaktamak chawkhatlaga state asi chawkhatle haiba yaroi chingi mafam khudingmakta ahenba mit yeng changduna Manipur pomba chawkhatna bokhotna minasi haikhe isa gi long Masa amagi long, amagi custom, amagi living way of living, what regard to about. Otherwise, the integration is about lakani. Krishi Bigyan Kendra Churachandpur gi Agriculture Science Center building ama Parliamentary Secretary Bungjagil Nasangakre. Thoramasida ICAR gi Chairman Dr. J.S. Sarmasu Sarukyakhe.
सरकार के हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगना क्लास 10 की मिंग चन्ननबगी फॉर्म की ममल लुपा चामयांखै लौरिबा असी होंदोकदबनी हाइना यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट कमिटी ना दाबी तौरी मरु ओइना टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल दा ममांग चहीदगी फॉर्म थाजिलकप खुदिंगमक मिंग चलहनगनी हाइबा लैबदगी हौजिक फावबदा स्ट्रीम अहुमगी महैरोय लिसिंग अहुम रोमना फॉर्म लौख्रे फिबम असिदा यामना नुंगनांग निंगाई ओइबा फिबम अमा लाकदरा खल्ली मिनिस्टर ना फिबम असिदा मतम चाना फिरेप अमा लोफम थोई हाइरे All Manipur Trade Union Council amasung All Manipur Government Employees Organization gi apunba Joint Administrative Council gi chahi gi mifam pangthokhibaga loinana chahi mari gi thaupunana bamioi sing khankhre Senior Vice President B Ghanashyam Sharma Secretary General da Puruzit Lairik Yengbam khankhre South Delhi gi Sirakta Ukruldagi nupi macha ama lekhidaba thawong adubu United NGOs Mission Manipur na kanna yaningdaba phongdokre Misi asida chenaba sing phananaba state government amadi Delhi government na chap chaba thabak laukhatuna cherak pinanaba hotnagadabani hairi Ambhimpa future actor lisingani tara humdoi lakliba jun anida mioi kun humdoi na sarukiyaduna MFDC hall da pangthoklagani ngasi wangkhaida leiba association gi office ta pangthokpa pawgi mifam aduda organizing committee ki chairman Chan Haisnam member Prem Aisomani amadi ipusu sarukyaki Chan Haisnam na Manipur film gi arts watpagi awaba asi koknanaba pandam da thauram asi pangthoknaba sinbani participant kuntra humdoibu tongan ba course sing amadi contest sing pangthoklaba matungda aroiba round gi damak punna kun humdoi khangatbani final numit asida film ga mari lenaba thabak thauram sing lepaga loinana mipung khudingmakna mapung phan biu haike ngasi ayu Kalinagar Youth Club amadi jiri kaithel chawkhat thauram imama rupna mioi ama SP Guli strip taret ka konana jiribam bazar manak tagi phare hairi pharaba mioi adudi MG Naju chahi kunnipan pachaudagi ni hairi World Environment Day ga mari lena pangthokiba poster making competition da Pari Imom Sindam Sangi Srinalini Ayekpam na first Nirmalabas High School gi khwairakpam Guni Balachanu na second amadi RK Sanatombi Devi Vidyalaya gi N Nganthoi Sanana third takre hari Yairipo ke cruda leba EE Deben hairiba mioi asina Kangleipa Communist Party gi mioi mari security force ta paupiduna awaba tahan khre haina lub asigi publicity secretary Malim Ngan ba maitai na thadorak pacherol amana hairi EE Deben hairiba mioi asi athuba matamda wakhal taminadrabadi mityeng changlagani haina cherol asna makhata na khanghalakli habjek sanabagi pa omok obirase Imphal West District Football Association na tarani thoirak suba Junior Girls Inter-District Football Tournament ki winner oikre. Amphana sinduna Khuman Lampak Artificial Football Turf Ground da chathakiba tournament asigi aroiba league match da Imphal West District Football Association na DSA Kakchingbu goal marisino da thoiduna winner oikibani. League tournament asida Imphal West District na winner aduga Imphal East District Football Association na runners up takhe. Runners up taraba Imphal East ki team amadi winner oiraba Imphal West ki team da England gi coach Stephen David Amphagi treasurer Dinamani amadi association asigi secretary Ranjit Roy yauna manamathum sing yenthoke District Youth Affairs and Sports Bisnupur na sinduna ngasidagi Bisnupur gi mini stadium da district level Subrata Mukherjee football tournament haudokre under 14 boys ki oina punna team taruk aduga under 17 boys ki punna team marina sarukyari under 14 boys ki ngasi sana ki ba ahan ba match ta Kainau Higher Secondary School na TP Higher Secondary School bu goal ani amada OP Higher Secondary School na Pinjapati High School bu goal manga amada thoikre under 17 boys ki da Kumbi High School na Pinjapati High School bu goal mari ani da maithi ba bikre Manipur Development Society MDS na sponsor tauraga Amphana Sinduna Chatharakpa residential football coaching program hayeng loisilagani Manipur gi district singdagi khangalagba sanaroi kuntra adu England gi coach Stephen David na anoba technique kaya takpi tambirak pa adu ngasi yaski RCC gi football players singa coaching asida yauriba players singa friendly match ama sanaduna makhoi ki performance kupna yengki David na jun gi ahum da Imphal thadokragani
mahangna thadokhibaga jungi mangada Australian coach amana tha ama amuk khangatlaba player singda anoba technique kaya amasu takpi tambiragani Stephen David na coaching asida yauriba player sing individual amadi physically yamna development toba ngamle haina ISTP da phongdorakli ngasi nongmagi ai ngasagi pauda ICAR lamfel patagi phangba paugi matungina ngasi ki khwaidagi saba degree Celsius 19.8 khwaidagi ingba degree Celsius 19.3 nungseta yawba ising manil gi chang ayukta chada marfu nungthildana chada humbudra taruk nongjugi chang 1 mm nilni loisilapуда maroi bapa omoka na pizari Lok Sabha mikhalda opposition party tarani thoigi common candidate puthokadauri hayengdagi chathagadaba ILP ki khongjang deputy chief minister na handoknaba appeal tawkhre amadi council na loba class 12 ki parikha da makok mathang takraba singda manamathum pidunai kai khumnabu utkre ngasi ki oinadi ISTP na sandokjaba pau tangas solution jare kharumjare